رادیوی دنگی گله. جناب دانشجویان رادیو دنگی گلدن باش کدرن هجا ایرو هفته گلانه 2024 سه‌شنبه لبروکسل ساعت 13 آمادگی ساعت 14 منوچه نواروژه پیشکش بکن دست بکی چند سرنوچه جارک دن سه جزای دیسیپلینه دان ربرو جاران و گرتین دن پارێزەران دیسا سەردان کرد. دوقۆنەخە دویەمیە حملەی ئازادیە و جۆراندا خزمێن گرتیان دۆخ چڵاکیە یەکەمین پێکارین پارلەمەنتەر سەرهاتەران و تێجیدالی ئیمراڵ و چڵاکیان بنرخینە. PPG فرماندار شێڤگەر چیا ببیرانی. پارلەمەنتەری عێراقی عەلی کەریمی گوت گەر نێژ ئالیکاریە پەدێکێ بێ وێ کوردستان ji dewleta Türk re bibe dojeh. دوباره روش باشور گدان هجا جبو سه هندن قدخیا هفدیتنه لربر جلان هات برین نگرتین امرالک و ربر عبدالله جلان عمر هایری کنار حملی یلدرم و ویسی اکتاش افسو هش مهن تو آگاهی جوان نایگرتن سه هندن قدخیا هفدیتنه یا دیسیپلینی هاته برین دادگریا انفاضا بورسا سلیدانا پارێزەران و مالباتان عجبو هفدیتنه برسواند دادگری دیارکرکو 28 آدارده سروکاتی آلجنای دیسیپلینی جزای دیسیپلینی لعبدالله öcalan بریه هاته هنبون کو بریارا 12 نیسان ده تقاز بویه پارێزەران راگهاند کو پیواجو بیوان هاتیه مشاندن و 26 نیسان ده سلیدان کرنه کو بریار تاوی دوسیا و دلیلان راده سیوان بکرن لبری سلیدان وان هاته رد کرن هر وها اعتراضا پارێزەران عجبو بریارا جزای دیسیپلینی جی هاته رد کرن ji 25 آدار 2021 ve tu agahî ji reber öcalan û girtiyên din nayê girtin. Li rûxmî ku tu bersivê nadin wan jî parêzeran îro careke din ji bo biçin îmraliyê serlêdan kirin ji parêzerên Büroya Hiqûqa Sedsalê Raziye Öztürk Rêzan Sarıca Faik Özgür Erol û Mazlum Dinç ji bo hevdîtina bi muwekîlê xwe reber öcalan Kul girtiga pafeya be evlukariya bilitiya imralı dınava şert û mercên giran ên tecîdê de têra girtin 38 mehin agahî ji wan tuneye serî li serdozgeriya Komara Bursa û Müdîriyeta Girtîgeha İmralıdan di heman demê de parêzeran ji bo hevdîtina bi girtiyên din ên li İmraliyê Ömer Hayri Konar Hamidî Yıldırım û Wêsî Aktaşî serî li serdozgerî û Müdîriyeta Girtîgehê dan. دوه یکم چالاکیا مرحله نو یا خزمن گرتیان ل شش گرتیگهان پیکات لبر شش گرتیگهان پیکات گرتیان آزادی ینجبو گرت پشکریا پنگاوا جهانی یا جو اجلان را آزادی جو پشکریا کنترل چار سریا سیاسی جو 27 مجدار 2023 حتی 4 نیسان چالاکیا گروا برچیبونه یا بدور وگری پیکارین جو 4 نیسان ورداجی د چالاکیا بویکوت هدیتن اندنه خزمن گرتیان جو پشکریا چالاکیا لگرتیگهان دوه چالاکیا خویا نوبت عدالت کرن مرحله کنو امین چین و detayın gavagdin bu ara parve bıkın beri avi gudarnişa nirxandina van çalakiyan u cezayı disipline yenu imralı hevditinin luederi parlamenteriden partiye amedi parizer heva serhat elen bipirsin roj başvare روش باش کن با سرهاتم گلک سپاس کن و دم خواهش مرافقتانت چند دقیقه دخوازن نرخاندنا و یا گرینگ بگرن دست بکی ده اف جزای نو یا امرالیه به هم چه وگری دادن اف هلوستا دادا ترکیه چه ifade دکه لرخمی حمو سالیدانان حمون رازیبون چالاکی آنجی جاره کدن امراله جزای دیسیپلینی درکتیه جاره کدن سه مهندن هفدیتن تونه پشتی سو 8 مهانجی هیچ دریج دکن Ya bir rastı yani 25 salı şu ev tecrit Serbrez Öcalan demeşinin le yani ev 38 mehe se mehe carek ceza yani cezai disipline bu kartinin ev bir yer dedin yek jiboy ku yani gor hukuki bir yerek bedin jiboy ku hevditin kenebe ev yaji gire yani be hukuki bir yere hukuki yani bir yere dade gire dedin vek zukratikin zeminek meşru yek eve yeki ya dediyaji ez baverim yani gor hukuka nav netevi yani şertu merci azadiya Brez Öcalan
yani çebiye jibo ku ev şertu merci azadiya wî ji holê rakin gor hukuka işte netew astengî derxin sê cara zêdetir cezayê dîsîplînê bidin ji bo ku vî şert û merci azadiya wî ji holê rakin gor hukuka navnetewî jî bêjin yani cezayê dîsîplînê girtiye ji bo wî em nikarin berdin hûn jî zanin yani çend salek ku yani dadgeha mafên mirovan a Awropa jî biryarek davû ji bo ku yani em bêjin mafê hêviyê derbarê wî mafî de derbarê wî biryarî da jî Birêz Öcalan gerek bê berdan yani azadiya wî tamam biye lê ji bo ku ev biryar derxin valahiyê bi rastî yani çend mehe sê meha carkî cezayê dîsîplînê didin ku Birêz Öcalan de gor hukuka wana netew ew derxin ji wan re Birêz Öcalan re astengî derxin ku bêjin gor hukuka me gor hukuka netew nayê berdan şert û merci azadiya wî ji holê rakin armanc ev e ya yani zêdetir yani xêriviya jî yani ne tenê hukuka bê îzakirin van tişta yani ji bo ku pirsgirêka çareseriya Kurd çareser neve ev ısrarkirina şer devam bike ya dinê jî bi rastî bi malbatê xwe re bi parêzerê xwe re hevdîtin neke ji bo wî jî ev ceza didin ji xwe re zemînek meşrû hazir dikin yani evana ez karim mirov belkî rewşa Weysî Aktaşî bi bîr bixe heval serhateren Weysî Aktaş ji xwe wî cezaya wî xelas bûye 30 sal ew jî saleke din dirêjkirin normal di rewşa normal de dibêjin digotin sê meh bi sê mehan yan jî 6 mehan dirêj dikin lê Weysî Aktaş bi carekê re saleke din dirêjkirin ev ya yani ez bêjim gor hukuka netew yani gor hukuka Tirkiye jî ev mafê hevalê Weysî Aktaş hatiye binpêkirin di gor zagona wan da jî tiştek sanîne yani en zêde 2020 ev zagon xistin meriyetê gor vê zagonê gor vê qanûnê ti 6 meh en zêde karî dirêj bikî lê yani hukukek kulle İmraliyê pêktê xistine meriyetê ev ne hukukek netew hukukek navnetew hukukek cuda ye bêhukukî ye yani di nav vê hukukê da yani dijî mirovahiyê çi heve têda heye yani hevalê Weysî niha gava ku 2020 de ev qanûnê xistin meriyetê hesavê wan ji xwe ji bo Birêz Öcalan û hevalê wî yê ku li İmraliyê bûn hesav ew hesav bû ji bo çi di pêşerojê da gava ku dema azadiya wan dema berdana wan were haziriya wî kirin bi rastî yani ev hazirî jî 2020 hazirî kirin ji bo ku di van roya da ev qanûn ji bo ku işte wek Weysî Aktaş bê berdan nehêlin yani nehêlin were berdan ji bo wî hazir kiribûn lê ez yani viya bêjim beriya Weysî Aktaş ji xwe bi sadan hevalê me girtiyê azadiyê ku dema wan tije bûbû ku înfaza wan xelas bibû ji bo ku bên berdan lê 6 meh salek sal û nîv dirêj dikirin haziriya îro dikirin yani aslında haziriya işte Birêz Öcalan haziriya wek Weysel Aktaş wek hevalê dinê jî haziriya wan dikirin ku mînakî nîşan bidin binê me berê jî me berê jî di derbarê van mijara da me biryar davûn îro jî em vê biryara didin ne taybet ji bo Weysel Aktaşe me berê jî vê biryara davûn ji bo haziriya wan di berê da hebû ev ya ez diya bi kurtasî bêjim ne gor qanûna wan jî nikarin salek dirêj bikin lê salek zêdetir dirêj kirin lazim e 6 meha carkî 3 meha 6 meha carkî ev qurulek heye qurulek binêrxîne rewşa wan û biryarek bide am bê berdan ya jî ew ka wan dirêj bikin lê dirêjkirina biryarê
پرانی جخو yani keyfi az via benim zaman kısa demek ve hukuki mine. بله هوا سرهات چالاکیر مالباتان کت المرحله نو للشش گرتیگان البر شش گرتیگان ایدی و هر دوشم مالبات و صادقیانی ابدن بالا بشین سر هون وک پارلمانتر دم پارتی جی یک ج امبیژن رگزنوی بنگهین راکرنات هجیده پیکا آنینا آزادیا ربرو جلانه دم هون وان خباتن الهندر و درو گلک نرازی بون جهنه و شخو داخیانی پرتین داین اف پینگاف بردام دکه لگوری پیشبینی و دوی وارد چیه گرو ریا امرالی ریا هفدیتنه یعنی ریا امبیژن آزادیا فیزیکی راکرنا تهجیده چه قاسی دن لدور بکه و چه قاسی دن نیزه لگوری وان اتمسفera سیاسی لجیهانی لترکیه yani veci got naha yani biz de hafta müjdare da yani girtiye azadiye de girtigaha da dest bigreva bir çubun ekirbun çare nisane da ev peşeveşandın avan hat astak nu rasti daiki sazı dezgemerci bir yer girtine jiboy ku denk bidin azadiye yani her hafta ve işte dışemiye, çarşam o iniye ve jiboyko perskrika çareseriya kurt o azadiya brez ejalan ve yani peşeveşandan nişan bedin. Az via benim zaman em ku van peşeveşandını peşerojeda ku em bininci em bimeşinin em xurtir bimeşinin em tevlibunak behez ku bimeşinin em berteke xwe işte narazibuna xwe nişan bidin o em viyaji binin zaman o em dve wari da jî em ku gelê Türkiye jî ikna bikin ez bawerim wê Birêz Öcalan hevdîtine yani pêşî hevdîtine wî jî ve tecrüde wî jî tecrüde ku ser tê meşandin ew jî rave ev çi ye em çawa ikna bikin em bêjin yani pirsgirêkê Türkiye'ye sereke yani di serî da pirsgirêka Kurd pirsgirêka işte kriza aborî pirsgirêka şer yani aşitiya civakê hemû di îmraliyê de xetmandine li wêrê ku xetimiye lazim e ku em wêrê varisînin em vê xetmandinê li wêrê vekin ku em li wêrê vekin yani em bawerin ew ê demokrasî jî biwere Tirkiye wê pirsgirêka Kurda jî çareser bibe wê riya wî bibe viya em ku gelê Tirkiye jî ikna bikin em van çalakiyê ku işte dayık sazı dezgehê me dest pê kirine ku em xurtir bihêz piştgirî bidin van çalakiya baş em bidin van çalakiya bi rastî em ê vê tecrîdê jî bişkênin û em ê di pêşerojê de ji bo riya derîkî ji bo aşitiya civaka Tirkiye jî em ê vekin ew Birêz Öcalan jî dawiyê de ez bawerim yani wê azad bibe. Gerek spas kim heva seratelan tenet tiştekî bo sera rastkiran nûçe xwe ez bipirsim ev çalakî her duşem çarşam û înin rast e? Erê roya dişemiyê deng bide azadiyê li ber girtîgeha wê yani sazî dezgehê me hemû hem yani daxuyanî bide çapemenî û rûnên bazde dexe rûnên ya çarşemiyê ji bo li ber wezareta dadê wê işte edaletê peyda bikin hukukê bi cih bînin vî duruşmayê wê dayîk malbat herin ber wezareta dadê li wêrê daxuyanî bidin roya înê jî wê li ber rastî partiyê siyasî li zêdetir AKP li teşkilatê ber teşkilatê AKP wê yani tecrüde bir davi bikin, bir duruşma tecrüde bir davi bikin ve herin gel okey yani gel teşkilat evan lüveri daxuyani bidin rûnin. Başa gerek spas kim bo veser raskine gerek spas kim xebat xoş şoradan baş. Den baş.
مرگودار نیجا نوچه چالاکیا کدو چه بو هر دوشم مگوت لگوری کو پارلمانتر و پاریزر سرحد ارنجی دیار کر اف چالاکین ماخذ من گرتیان و هر روزن دوشم چهارشم و اینه چه ببین دوشم بو چالاکیا یکم پیک آنین مالباتان لآمدی خزمین گرتیان لپیشیا گرتیگا کامپوس یا آمدی هاتن لگل هول ویدر داخویانی دان لئله خزمین گرتیان لبر گرتیگا تیپات یا نافچه خوبینه هاتن با هول استانبول لگرتیگا لپیشیا گرتیگا جنان یا باکرکه لازمیره لپیشیا گرتیگا باولکاریا بلندیا بوجا کرقلاره لادنه لپیشیا کامپوسا گرتیگا کرکچلاره و لمرسینجی بکنوی که جگلک وسایتان چون بر گرتیگا کامپوسا تارسوسه لویدره داخویانی دان جبو باله بکشین سر چالاکیا گرتین آزادی یا جبو آزادیا ریبر عبدالله هجالان مرگودانی جانو چه کدن سر گرتیگان هیا جگرتیگه هن لرحای 35 گرتی سرگونی گرتیگه هن جدا هاتن کرن دناوا 45 روزانده لگرتیگه هن هجمار یک و هجمار دو ین تیپاته این رحا 35 گرتین سیاسی سرگن کرن او گرتین کو بی داخوازه خواهاتن سو کرن بلا سبب و بی آگاهی مالبات جی هاتن برن گلمپریا گرتیان سرگنی گرتیگه ها باولکاریا بلند یا ارزن گانه کرن دناوا وان گرتیان ده گرتی بناوی عبدالمجید یکسک با 30 سالن گرتیه و تحلیه وی جهلا لجنه رهبری و چاودری و هاتیه تالوخ کرن و باران کاراک و سرکان بالی نهی آداری لپرسوزی هاتنه بچاف کرن پشره هاتنه گرتن جی هنه ناوی گرتین کو دناوا 45 روزانده گرتیگا اجماری کو تیپا ته یا رحای هاتنه سرگن کرن و گرتیگه هن لی هاتنه و گوستن جی اون لقمان آیبه اله مصطفی مسلم جباک روشلات سوریه اسماعیل تاشار ارزنگان علی اولوتاش انتالیا İdris Duruk Tarsus Mehmet Duvar Antalya Mahmut Öngör Antalya Hüseyin Doymaz Erzurum Abdülmecid Yüksekbağ Erzurum Celal Ercan Edene Lokman Ayebe Aksaray Zekeriya Al Muhammed Jibakro Roşlate Suriye Lerzingane İbrahim Kurt Erzurum Mahmut Tutal Erzingan Keleş Celal Erzinganê Muhammed Ali İsa Samsun Selami Çiftçi Ereğli Konya Fadıl Tokay Erzurum Cihat Osman Jibak Roşlatê Suriye Erzurum Cafer Cengiz Hüseyin Arslan Me Emin Korkmaz Emin Çetintaş Abdüselam Demir Erzinganê Kenan Doğan Erzingan Cuma İbrahim Erzingan ve Halil İbrahim Erzingan Baran Karak Dişa Erzingan Serkan Balici Disa Erzinganê Navê girtiyên di nava 45 rojanda li girtîgeha hejmar du ya tîpa te rihayê hatine sürgün kirin û girtîgehên ku ew birinê jî evin Mehmet Akif Karadaş Erzingan Emin Güler Xerpêt Mühlis Albay Erzingan Doze Salih Temo Jibak Roşlatê Suriye Erzingan Sıtkı Kurtoğlu Xerpêt û Hüseyin Muhammed Jibak Roşlatê Suriye birine Erzinganê برگودانی جا هپگی فرمانداری خوش شفگر چیا ببیرانی ببیبونه داخویانی یک جدا میوی داخویان گاوه کدن بوره پاره بکن بریاوی روشا داوی رودانین لهرمی پاراسنا مدیا شری گریلا بداگر کران ره چیه میش حوال سیدار گارزان بپرسن روش باش حوال سیدار روش باش حوال سیدار گلک سپاس سکم کرم بکر لجمت آگاهیین داوی چنه لدواره شری گریلا لدجی داگر کران بله ایرشن بجای و هوای بین هاوبر بردوام دکن تایبت هرم متینا و قراقولن سنسینون و بچکی گیران دو yani شش مهم گنده بازی گنده بشیلی گنده درگلی بین هاوبر حتی ایواری بچکی گیران حتی لیدان دیسا تفگره هلیکوپتران هبو ساعت هفتان حتی ده شوه گنده شرازی هرم قصروکه گیری چارچل واندران تفگر داکران هبو و تفگر هلیکوپترین ایریش هبو لور گنده شلازی تفگر هلیکوپترین ایریش چیبی دفتر گند گلاباران کرن جبریوی دیسا عین روزی جارکی لیدان بالافرشر دفتر گنده شلازی چیبو هرم شی دلیل روجاوای زاپه دیسا پین اوبر لیدان
چکین گران و بالافر شهر هنم قامپا شهید سیپان قامپا یعنی شهید کامران شهید موزور و گری بهار آلان گشتی را لیدانی چکی گران بردوام تکن هجماره کی زیده یعنی هر روز و هجمار بکی مرو نکارا بشه اما هجماره کی پر زیده لیدن جبروی اما لیدان بالافر شهر شد بعد بیسا دو لیدان بالافر شهر هرم خاکور که مل سینی شد بعد بین آبر ایریشن هوایی ایریشن قراقول سرتنی و چکی گران وی هوایی بردوام تکن مرو کارش با ایریشان واو بشه باشه گلک سپاس که مواسی در خبر باشتره لکوجالی لدیجی استاسیون پارکی چلاکی سابوتاژ پیکات حفده و سایتین سرویس شوتین ملیسین زلکف گزن این تبگر شورشکر یک بویا گلان هبده هاش لسر چلاکی خود داخویانی دا گوت شوا پینج گلانه در دوره ساعت یکی وکی ملیسین زلکف گزن مل دیجی استاسیون پارکی یاکو سایتین سرویس ین آیدی وزارت عدالت چلاکی سابوتاژ کر استاسیون لسر ریا بجاهیا ده سد جهدگره ده انجام ده شوا درکت نیز حفده و سایتین سرویس هابون به دهان وسایتیان جی زرار دید. داخویان دهات گوتند روشن داویده لمتروپولان و کردستانی دو اپراسیون سیاسی زیده بونه ده مروین مین شورش کرتین گرتن لتوکس لهمبر وانکرنان چوک داناینه و پاشته گاو ناویجه افچالاکیامه وکی برسوا ایریشین ارتشا ترکا داگر کریان لچیان کردستانی لدیجی گریلاین مین آزاد برسوا ایریشین فاشیست انکو پولیسین ترک لدیجی گلیمه سیویل سیاست مدار اوسازین me پکتینه هاتل درخستن. نوندر آگاهاندنا هپگی به داخویانی که فرماندار شفگر چیاب بیرانی گود او لهنگی گلی کردستانی شروانی قهرمان و فرماندار که هجای گریلاین آزادی کردستانی بوم. نوند گوت هوری فرماندار شفگر به اخلاق پارتی اوشتمندی کورا ولات پاریزی که مزن حتی نفس خوی داوی لدیجی دجمن داگر کرد کوشین کر هوری شفگر 24 سالان دنواتی کوشین ده جی خو گرد لمردینی حتی گاباری جودی حتی هریمن پاراستنا مدیا لگل کریم کردستانی جبو ارکن خوی شورشگری پیگ بینه که دک مزن دا جبو آزادی ربرتی و کردستان آزاد بین آورتی کوشین کر هپگی جمالبات شهید و گلی کردره سرساخی خواست و ناسامه شهید اشکره کرم سدات آکسو بناسناف شفگر چیا لمردین جدایک بویه دایک و باف خانسه نوری 22/4/2022 لهرم پاراستنا مدیا شهید بو هپگی گوت هوری فرماندار شفگر چیا د مالباته که ولات پاریز در لگوندی اخریس یه نفچه ناوندی آرتوکلیا مردینه هاته دنیای هوری شفگر دمالبات و در دوره که ولات پاریز دمزن بو و دمکه کن چود بستانین پرگاله و دو سال نوتی ده بو شاهده شوتاندنا گوندان و کشترین کجار ندیار جبر که مالبات شفگر جردوانی قبول نکر مجبور ما کوچی ناوندا مردینه بکه رهوال شفگر دوی سردمه ده دنوا جوانین شورش کرده کار کر هاته گرتن پشتی درکت دنوا خباتین ملیسان ده جی خوا گرت پشرد چراکین باجاران ده جه گرت و پشتی پسمامی فرهاد اخسود 1991 ده لمردین شهید کت آپیوی جلال ده 1994 ده لبسمل شهید کت او ده سال 1908 ده تبر نوار فنگری لابو پرورده یکمین لچای باگو که کرد ده سال 1909 ده در باس هرما گاواری بو هوری شفگر لهر قادا برخودانه ده انیا هری پیشتر لدجی دجمنین داگر کرتی کوشین کر پشتی 5 سالان لاکادمیا شهید ابراهیم پرورده فرمانداری بداوی کر و وکف فرماندار کی سرکفتی لهر قادا کلی بو پیشنگی کر و دربین گران لدجمن خستن هوری فرماندار شفگر ده 22/4/2022 آنده لهرمین پاراستنا مدیا ده ایریشا دجمن ده تبلیغ کاروانی نمرین کردستانی بو
علی کریمی گوت اگر پدکی علی کاری نده و کردستان جدولت ترک را به دوجه سیاست مدار کردی جروشلات کردستان علی کریمی لسر علی کاری پدکی دولت ترک داگر کر هشیاری دا بانک رگلی کرد و علیان سیاسی کرکوز زختن تند ل پدکی بکن داکو دش پشکری اردوغان برده گوت اگر پدکی علی کاری دولت ترک نکه و کردستان جارتش ترک را به دوجه لراستی دا دنیو دراوسی و دولتان و کاری سیاسی و کاری دیپلوماسی و جیرانایەتی دا سەردانی دەوڵەتان بۆ یەکتر کارێکی زۆر سروشتی و کارێکی نۆرماڵە. ئەوەی کە نانۆرماڵ بوو لە وەزعی ئەو قەدەری ئەولای و هاتنی ئەو برادەرە چی پێ دەڵێن ئەردوغان حەقیقەت ئەوەیە کە عێراق ئەو عێراقی جاران نیە. عێراق وڵاتێکی هەوا و مرکزیەتی لەدەستداوە میلیشیا حکمی دەکا گروپە توندڕەوە ئیسلامیەکان حکمی دەکەن حقیقەت ئەوەیە کە هێژبوونی و دەسەڵاتی تورکیا وەکو هەرە جیرانی سەرێکی عێراقی لە عێراق زۆر زۆر کەمە ئەوەی کە هەیەتی لە بەشی کوردستانەکەیەتی بۆیە ئەم پێم وانەیە کە شتێکی زۆر گەورە بە نسبەت ڕلیشن یا چوزان دۆستایەتی یا رابطەی بینی نێوانی عێراق و بەغدا و تورکیا ڕووبدا ڕەنگە زۆرتر لەباری تجاری و لەباری ئەوە حتمما تورکیا یەکێک لە هەرە دەواازە گەورەکانی کە خۆشی تووشی قەیرانی ئابووریە تۆ دەزانی کە لیری تورکیای ئەوڕۆکانە لە هەرە بێ ئەرزشە پارەکانی دنیاە ڕەنگە لەوەیدا ئەو رابطەی بزنیس و ئابووریەکان بە قووەت بێ یا ڕفۆرمێکی تێدا بکەن یا مەسەڵەن بەرەو پێشەوەی برن بەڵام لەوەی دیکە کە بەسەرەی سیاسیە مەسەلەی ئەو شتانەیە سەربازەیە ئەم باوەڕ ناکەم بەغدا بتوانێت بچێتە ژێرباری ئەو هەموو شەرت و شروتەی تورکیا بەسەریدا فەرز دەکا چونکە بەغدا بە تەنیا نییە بەغدا هەم ئەمریکای لەگەڵە چونکە ئێستاشی لەگەڵ بێت بەغدا بەشێکە لە داگیرکاری وڵاتانی ئوروپا و متحدینی داگیرکردنی عێراقیە و ئەو جا بێزگەلەوەش ئێران مۆرەیەکی گەورەیە لە پشت سەری دەسەڵات لە بەغدایە و ئێران دەتوانێت حکم بکە و تو لە بیرشت بێ لەوەتی ئێمە و بیرماندێ و مێژوو هەیە تورکیا و ئێران هەمیشە ناسازگار بوون هەمیشە دایم کێشیان هەبووە ڕەنگە زۆر جار نەتەقی بێتەوە ئەویش بەهۆی زیرەنگی شیعەکانی ئێرانەیە کە نایانەوێ خۆیان لە سێ چوار جێگاوە تووشی شەڕ بکەن بە تایبەت لەگەڵ تورکیای بەڵام ئێران قسەی هەیە قسەی سەرەکیش دەکات لە بەغدایە. برگودانی جام مد سر نوچانده علی کریمی وکی پارلمانتر نشانده بو او سیاست مداری کردی رجلوشلاده کردستانیه برای ناراضی بونه که جی پارلمانتر عراقی علی نایمه هات علی نیمه دبیجه حکومت هریمه هفکار دست درجین دولت ترکیه پدکه به هموری و ربازان هود ده بجارتنا پارلمانت هریما کردستان پاش بخه اندام کمیسیون اولهی و پاراستنی پارلمانت عراقی علی نیمه درباره هودان که این سرمجار ده آخوی علی نیمه گوت حکومت دنبوریا هرمه دمجار دستریجین دولت ترک ده هفکار داکو ارتش ترک هینزه ده تر درباسی نافخاک عراقی ببه جبرکو برجواندی خواه لسر حساب برجواندین عراقی اولهی و سروری اوی آواگریم جبر وی چنده جی مترسی اوی چنده هیکو جارگدن هرم انگو پده که دخواز آلیکاری نوج دولت ترک بکه علی نیمه دازانین کو دستلات هرم کردستانی روبروی پرسکرکن سیاسی آبوری و نفخوی بویه جبوی چنده جی آمدنه جبو زختین لسر خواه راکن و هلبجارتین لپاش بخن هر تشتی بکن علی نیمه گوت جبو ناوی چنده جی پیوسته حکومت عراقی دستلات خواه لسر تواهی دورین سینور بسپینه داکو بکاربه ریل هاتنا هزین دولتا ترک آلنا و خاک عراقی بگره لروجوای کردستان باکروشات سوریه جی هلبجارتین نشارداریه سیه گران پکتن
PBK جی و بشتاری هلبجارتین شهرداریان ببه لهرم باکر روشلات سوریه سیه گلانی هلبجارتین شهرداریان هنه پارتیا براتیا کردستان PBK راگهاند کو و تبل هلبجارتین شهرداریان ببه و سروک پارتیا براتیا کردستان PBK عدنان گیلو و هف سروک پارتیا کسکیا دموکراتیک لقمان احمی الهفجویان عدنان گیلو راگهاند کو لگل هفبندیا پارتیا کسکا دموکراتیک و تبگران نوجن آکردستانی بشتاری هلبجارتین شهرداریان دبن چاره گلانی جی پارتیا کسکا دموکراتیک و تبگران نوجن آکردستانی بداخویانی که راگهاند دبن کو اوی بشتاری هلبجارتین شهرداریان این هریما باکر و روشلات سوریه ببن گلو ناتوی ارکن نو دانه فرانسایه نرخاندنه که شمال خورشید جا آژانسا نوشیان آنفیر نویساندیه امگوی خواب دنی شمال خورشید بیجه ایریشا لسر چاپمنی آزاد لبلچیکا بدا خوازا فرانسا و تسلیم کرنا سیاست مدارین پنا برج با دولتا ترکا داگر کر نشان دادن که ناتو رولک دای فرانسا و ایریشی کردان دکه بهانه جی او کو سازین کردان ترور فینانسه دکن اف بهانه که پر ارزانه دولتا ترکا فاشیست جی هر دم وان بهانه دردخه پیش و بهانه فرانسا جی دستکرنا فاشیزما ترکیه روزموان شمال خورشید و ها دوام دکه ددما صدام و دکم کجیا کیمیایی حلب چه دژی فرانسا رولک قریج لیست خانم میترانجی لگر مالبات بارزانی جه کرد و ددام ازراندنا پارلمان هرما کردستان در رولک لیست و اوکی دایکا کرد تبناف کرن لأفتف إجبار خصن كرنا خطا خيانة على كردستان داغر كريا ديروكيا فرنسا لأفريقيا آسيا وقراخن دريا سبي باش تزانين دسدو بينجي سالن داويده دهمو إيريشو و آزارا كرد و كردستان ده دولة فرنسا هي دوي شورشكر و تكوشارين كرد فراسي تجاري جبير نكن دهما دمده شركة فرنسا لسوريا بيوسيا بتونا چتين داعش بيكانين و چندك جوان شركتان هاتن دادگه کرن فرانسا یک ج امضاکاری پیمانا سایکس پیکوتکو کردستان کرن 4 پرچه در سال 2013 دجی پیشنگ تکوشن آزادی کردستان سارا روشبین و روناهی لپایتخت پاریس هاتن شهید کرن بشره یک ج پیشنگا کرد اوینگوی و حوالی نوی پاریس هاتن شهید کرن لو مدوی ام وکی کرد روشا فرانسا باش نوت بگرن و جبو دمین پیش رولاوی یاد دوزا کرده باش ببینن و تدبیران بگرن ددما سردانا سروک فرانسا ماکرون یا بغداد ملی گرمیان کو جالی هزین هوایی فرانسا تی پاراستن د سال 2022 آنده ج پیشنگ شورشا روجاوا فرهاد دیرک و حوالن ویهات شهید کرن ده همان دمیده پیشنگ سیاست باشور ماموستا شمالجی لبردری مالا خواهات شهید کرن افتف ددن خویا کرن کو ناتو و هف پیمانوان ایریشن لدش گری کرد دنابا خود پارو کرنه لو ما ام دبینن کو رولک نو یا بیوم دان فرانسا دوی ام رول فرانسا یا روجاواجی لبرچوان بگرن پنا نروژی جی ایدانامه 29 روزنامه‌وانان لیکولین کرد گو ریل بر بمپیکرنه ودکه شورمندا ترکیه پنا اینترنشنال کارلونی ستوکفورت و انداما سندیکای روزنامه‌گران یا آلمانیا سیلویا کوک زختین سر روزنامه‌وانان ل ترکیه نرخاندن ستوکفورت گوت شورمندین مین حقوقی ایدانامه درباره روزنامه‌وانان ده هاتن آماده کرن لیکولین کرن دیار دکن کو دی ایدانامه ده نوچین روزنامه‌وانان چکرن وکی سوچاتنه دست نشان کرن اب کرنا مافین پیشه‌ای و به دست خستنا آگاهیانه ستوکفورد آزارین کو ترکیه پیمان مافی مروانه اروپا امضا کریه و کو ترکیه لگوری پیمانه توناگره دخوازه و دخوازه ما اوکو آزادی چاپمنی بی جهکاری جبو هر کسی بی پیکارین کدکارن چاپمنی آژانس مزوپوتامیا باوی کی نحق تن گرتن و جزا کرن اف تاجیز درازیه و نای قبول کرن ام پشکری خواج بو حوالین خوین روزنامه‌وانین کرد رادگیهنن سیلویا کوکجی دست نشان کر کو دوی هر سه روزنامه‌وانین هاتن گرتن دمل دست ورن بردان گرزرک پشتی 10 سالان جنوب آواده به 177 مالبات آماده کاریا و گریدکن کوملگه ها گرزرک گریدای ناوندا شنگالیه ددما فرمان اساسی طبقه 2014 ده راسیریشن دجوار انچتین دایشی هات گلک ساتن شهید کرن عاقبتا گلک انجی ندیاره گند جهات ایران کرن پشتی رزگار کرنا شنگالی خلکی گرزرک و گریا شنگال و گندن در دورا شنگالی بشک جوانجی لکامپین هریما کردستانی مان شورداریا گلیا شنگالی لگل
gelek cihowaran li gir zerekê jî avahî ava kirin û bank li xelkê gir zerekê kir û vegerin cihowarên xwe. Niha 27 malbat ji nava Şengalê 105 malbat jî ji kampên Herêma Kurdistanê ji bo vegera gir zerek amadekariyên xwe temam kirine. Welatiyê bi navê Ziyad Şengalî diyar kir ku ew li Şengalê dijî. Got piştî banga şaredariyê em amadekariyên xwe dikin ku vegerin gir zerekê. Mejdel Heyder Qasım ji got şaredariya gel a Şengalê ji bo vegerê alîkariyê dideme em ê vegerin gir zerekê em ê bi hemû hêz û derfetên xwe ji bo Şengalê serbixwe û azad têkoşînê bikin. Rojnameya Erebî de îro têgotin şerê li xezayê bandor li têkiliyên Şam û Tehranê kir. Rojnameya Şerqî Lewset nûçeya bi ser navê şerê xeza bandor li têkiliyên Îran û Sûriyê kir û şand. Di nûçeyê de tê diyar kirin ku Tehran plana vekişandina pastaran û veguhastina biryargehên xwe yên li gundên Şamê dike, dixwaze wan hêzan li nêzî Lubnanê bi cih bike. Hat bi bîrxistin ku ev plan piştî kuştina gelek fermandarên wan di êrişa İsraîlê de hatiye dayîn. Di nûçeyê de hat gotin şerê li xezayê bandor li têkiliyên Şam û Îranê kir piştî ku Şam helwesteke bêalî li hember Tehranê girt, têkiliyên her du welatan xerabûn û di vê çarşeveyê de durbûnek di navbera saziyên serokatiyên her du welatan de çêbû. Rojnameyên Erebî di weşanên xwe yên îro de jî cihdane şerê İsraîl û Hamasê û hewldanên agirbestê jî her wiha. Di nûçeyê de tê diyar kirin ku helwesta Hamasê a qebûlkirina pêşniyara Misir û Qeterê ya agirbestê İsraîl matmayî hiştiye. İsraîl helwesta Hamasê wekî xapandinê dibîne. Di dewam de dîtinên çavdêrên siyasî cihgirtine dibêjin Hamas fêm kiriye ku hêrsa Misir û Qeterê vê carê ciddi ye û ne Qahîre ne jî Doha nema rê didin Hamasê. Rêxistina Efûyê jî got artêşa Somalî bi dronên Tirk sivîlan qetil dike. Rêxistina Efûya Navnetewî daxuya kirin ku di du êrişên artêşa Somalî de ku adara bihirî balafirên bê mirov ên Tirk bikaranîn 14 jê zarok 23 sivîl hatin qetil kirin û banga lêpirsîna li sûcên şer ên muhtemel kirin. Li gorî rêxistinê mafê mirovan ev êrişê di hejdê adarê li cotgeheke li nêzî gundê Bexda ya li başûrê herêma Şabela jêrîn pêk hatine. Li gor rapora rêxistina Efûya Navnetewî piştî pevçûnên dijwar ên di navbera Îslamên Şebab ên radîkal û hêzên ewlekariyên Somalî de êrişên bi dronan pêk hatine. Dîrektorê herêmî yê rêxistina Efûya Navnetewî Tîjer Şagutah di raporê de got divê ev êrişên ku jer ên hikûmetên Somalî li Tirkiyê wekî sûcê şer bên lêkolîn kirin. Rêxistinê ragihand ku ji hikûmetên Somalî û Tirk agahiyên berfireh xwestine û got ku lê encamek bi dest nexistine. Turnuvaya futbolê ya Gulistan Doku pêk tê rê dijî tiryakê tîma xwe ava bike. Meclîsa Conaniya Partiya Wekevî Demokrasiya Gelan Dem Partî turnuvaya futbolê ku her sal li dar dixe wê îsal li ser navê Gulistan Doku ji 5 Çilê 2020 ve agahî ji tuneye wê li dar bixe. Meclîsa Canan 18 Nîsanê de daxuyanî da serêdanên turnuvayê wê heya 21 Gulanê bidomin. Turnuva di çarçova kampanyaya li dijî şerê taybet têkoşîneke bi heybet pêk tê wê bi dirûşma li dijî polîtikayên şer lêxe bilêdarxistin. Endama Meclîsa Ciwananiya Dem Partî ya Sêrtê pelda banga beşdariyê li ciwanan kir. Em bi vê nûçeyê jî xatirê xwe ji we dixwazin bibînît xweşê de. Taybet em naxwazin were jî bîrkirin. Em dixwazin hevalên xwe yên ciwan li hemberî vê şerê de hişmend bikin. Ji ber wê her sal li ser navê ciwanên hatî qetilkirin û wendakirin turnuva tên pêk anîn. Ev turnuva jî li hemberî vê şerê dengê ciwana ye. Armanca şerê taybet li ser gelek tiştan e. Piranî li ser Kurdên ciwan û jinên Kurd tên kirin. Bi vê polîtikan qirêj ve fuş uyuşturucu xwe dûr ketin. Em dikarin behsa gelek tiştan bikin yên ku vê şerê de li ser ciwanên Kurd jinên Kurd tên pêk anîn. Guhertin bi ciwanan re ava dibe. Serveriya ku guhertinê naxwaze dixwazin mejiyê